Ungicera thibitari-ini ya misheni ya Masi mwena wa Naikuru, ino niyo mbica iria uracemania nayo. Namba nene ya arwaru aria moreire gwetha motungata ma urigitani guku kumana na mugomo wa nurses thibitari-ini cia muingi. We are seeing patients threefold. Maternity, we having 20 deliveries in a day. Many patients are sleeping down because the current numbers are overwhelming. Nilikuwa nimekuja kwa matibabu ya mwanangu hapa, amekuwa hajisikii vizuri kwa muda. Lakini kwa mshtuko nimeweza kupata kwamba hao wauguzi hawako. Urugamiriri wa kiama kia nurses uhitete ukauga matigushoka wira nginya thirikari ite uiguithanio uria maiguaniire uria wabati kurutithio wira mweri-ini wa gatatu mwaka uyu. O hindio ino nakio kiama kia maabitha aria mateithanagiriria na marigitari nikirutite ndumiriri ya kurugamia mugomo wao uria urari wambiriria umuthi niguo kuhekanya miario gatagati kao na thirikari na kanja ya magavana iguru ria uhoro wao kwambatirio ngathi. Maya mothe magithiaga na mbere marigitari ni gukungwira marakungwira thutha wa kiama kiao gwikiranira kirore na thirikari nene kurutithio wira kwa ngirimiti iria maiguaniire. So today we mark one day after we signed our collective bargaining agreement with the Ministry of Health, and that's a significant milestone for this country and for this union, because this collective bargaining agreement is not just about the doctors, it is about the people. It's about universal health care. Riri no ikinya ria mbere ria gukinyaniria ngirimiti ino gatagati ga thirikari nene honge iria cirugamite ta thibitari nene ya Kenyatta na iria ya Moi na thirikari cia matura. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.